radie. Obey ya radie. Abafre ya radie. When you put in for the to attend crew emu. Radie bana babu aye. Radie ya mo. Radie ya mo. Radie. Oduma bay foja, the warrior prophet Gideon for real see do no no. Ye nyananke ya sekra. Gideon, the warrior prophet. What's on the 12 say what crab what say? What's in the qua? What I know, what I know, quay. All of the hours say that Bama, the money for no, Bama was in so much son of a hamway. Above one in a catch, no, what is also concrone, what is also concrone, say, dear, what is also concrone, any other way. A dear crown, now what she say, and the other over here. Prophet Gideon for you see, I don't know, the warrior prophet, so go crash on him, to me, not send him, on the edge of my one, it's a Mamadiana chipping in way. Now, more, then I resign, then I went to, then I do my part, then I worry part, Nampum to a mother, and if I can say, draw, that's when I draw to me, Benetin, I mean to me, oh, man, I say, oh, conquer, would you bring in one? I won't hear Tiamu, it's Yakika Fue, Monkama Nuntum, Momara Mwase, that's also concrone.
and anumere wado Yehowa ensure ready to anamo see me in the war prophet Gideon for years you do na fe mo dumu jata me otutu jagun sankare mu nyankopon sakra wiema woni bi edu nsua wo hia brefo be nka jeje bi ofro patakum yam kom esram se jata nyame no wo so ne ho sa dotto ema ho Ewade mu a won fa mfiri adum nkwa adum won fa mfiri nhira nko nhira woni pabusuofo wo babo nsam sukusare na manyam ebede no ho agira mo beso betware wana mu de wo soro aprada nkrante de akire bubu ne hwefom ene den yatina Warrior Prophet TV platform iso edi sunsum nsam edi sunsum kaseyebo ena yedi nam na ne de mesi ye ba be kire money rituals obi wo no ma wonte ase na emaba wa eba so Ghana wo mamo ni ayeden ada ho enya de asine nyina na yesika kokko wache wodo ye wosika duro wo ho ene ye wosi obi ya nyame asira no ato ne nsem ye wo obi a wafa kwan bone so anya sika no didi amanfo nsem onen ede gigigi ni mo nyame firi maayo ho ene mrante ye honom enti ma wani nya den ena ho ene den me ne Pastor Daniel ene tena adwaso aye di sunsum kase ye boni sunsum sem ebrew na ne de ampaya be ye den ibedwa invite obi na share video ne mame na enko na obi susu entie bi ebia woni bo bi anim ma ne ho so mame wani ma ho so a ese wo sore na wani ye den eba wo ho so ne suro nipa na once na yehunu na nadwo awia no wono ndane oboja ne to jadi jan suro nipa wache nipa nye ne to ji nipa di anya de yesere kire onyina na yesika kokko ma wani na ho suro nipa ne nipa nye de woni ne kone ne ba no wono an onyan obehya ti ma wani nya de enna ho yakasikadura wonti sikadura se ebinum wo kurom hanom a sikaduro ne ho makoye dan makoje to pressure en wo mo to pressure ma nipa en na mosusu sire queensefo no mo nhwe mo ho yie hwe wo ba en me ka bibia kire wo emma sunsum mo no so yo ba no ma wani na ho na wuni bamba obi do be rituals I'm telling the gospel truth Woyo oba ne wa ma wani na wa sunsum obi du ba akoyi numusuo obi du ba akoyi nkonya enti ma wani nya den na ho blood man ho di ase ye wo moja sika wo ho ye wo moja sika ayede e wo ho e ba Rosina ye ho nhira so adwo ma me kone ho te sen oba ma brother Dan ene dai me chi obi bia brother me chi from US Erade nka ho ntutu anam nsi erade ma ne mandane me ankasa me nwia ba mama Lydia ho te sen ene nwumere erade nka ho ntutu anam nsi enti ye wo money rituals blood money emoje sika enti sa wo yo ba na wani bere ade na sa wo kodi mojafuo sika ye chia wa modam a ni yakum wa modam a ni ayeden yakum enti ene ye baba be kire obedu ho nanim ma ne ho so ene wo kwaji gwadwo sika ene obema bi obehye no de chidi ne kodem ade enti ye ni sika wo wontia ni sika a wo wontia ma me ka je na me ma wani da ho enyi sika nyina na yesika wo se sika ni bi wo e obonsam sika e moje sika the moment ya wo be ma wani abremisi wo bibie na ni bere ade na ni ekoyi musuo obi bi hwe ene do be ka so benya di o but wo chine bi no wo be hunu de beton wo chine bi no be hunu de be ya dan e beton enti amayo na maba na musire no musire sire kwensefo no momma nya dan enna honom no wan hwe bi be ya na de obi do ba koyi ni musuo ti ma wani nya dan enna ho ye tete abetiye no na ne cha no obi oyo han bofo wo ye pataku ni wode odwan hu nwi na adura ne ho to ti ase obi wo no ma no nya ne mensesa na wode wototo ne pad to ko de bola so
so just here what to ne pad eto kone baller so man obi ba kofa no de akoyi odi akoyi uhumsuo obema bia won ne be kodem akoda aya omo bo hye woni enioma etowom na mane omu hunu no ebi kokure mpa ema obema bi wo hon mane be ma no wo da ne moja na eye den e bagu mu na be wie no aye no fon ade be chi no wagu enti obi ma na ekoso no enti ma wani nya den na ho wa ma wani na obi du ba koyi musuo mi wia me kire wa kwankira ba ya obi ntimi fa nkoyi musuo so di atiem enye de ehenya nyi sika kokoo enye osikani bia na wo fa kwan pa so nyame de wo ho ene obonsam de wo ho ade bia nyame wo no obonsam wo counterfeit enti ma wani na honom so di atiem na man ye do mo ye rituals ni ye man enti ma wani na honom na obi afo anko ye rituals o dana ma me quotation ni enko before ye hwa assembly ewo Acts chapter 8 verse 9 no etifias wo se odunsini Simon enda me ke bibi kirawo mo amma na mo kwasofo anu mu jeja mo homa wom emam ni bi wo mo ye foto se lotokios wo mo jeja wo homa sofo wonu ti the moment a woni sofo beda wa anwale wo no eno me da wo so wonu se wo ho ntaw especially sunsum so de asofo no the moment I be ja wo ho ama sunsum so de ni sunsum so de sofo ne wada a wa nwale wo ne adimusuo ohaw amane ebe da wo so because oye sunsum so de sofo no badwamanya adom ne ko e ma honhom fi be take place so nyame honhom fi ne so no honhom fi ne be si ne so kan yanko wase no be bi a wodi Simon e wo kurom bim a akane no na wodi asumasem sa na waye no so obi a waye kese e ma Samaria man no hudwiri won sa wono na wonyina efrinketo aso kosi akese so omutie no kase ampa oyini onyakopa ho ade kese no sa wase na wotie no efisa wade akonfosam eno ama won ho adwiri won ache na waji Filipo a wakan Nyankopɔn ahenie nu eni Yesu Kristo di no asempa di ye no sa emerima ne ma no eba ama obo won asu na Simon no aranso egidi ye na wobo nasu na wode ne ho bata Filipo ho wo se wode no Simon no dunsini Simon no woji awurade di ye no woboa no oye den woboa sada bre ne ho ase wa sada bre ne ho ase wunya babia papa no watena wodin wate na babia ni babia wanko babia me ankote bibia nso wo so amba wo dam wanko babia me ankote bibia nso wo so ama wambo dam de amodam emani bi wa mani biri ade mani biri sika dodo so ti ase mani biri sika wowuro bia obetu atare no wowuro bia obetu atare no wakosofo we ho no na koda wakosofo we ho no na koda okọ we ho ma mie ene de wuhunu hwio wo chine bi no ko no chine waba kan yanko wase na Simon na wanso gidi ye sa na obo na su na ode ne ho bata Filipo ho wase wa Simon ono akasa gidi ye na o sheda me bo na su a wo boa na so o sheda me ye dan bo na su a wo boa asofo bebire wo ho no mu a wo ma sheda be wuro nyamedwuma bi ko to bo yakwadwofo wo mpa dwuma ye na wo jitire kwenfo no ese wo mabrabo so mo siso mo peska no so mo siso mo due bo because mo ya fotise lotokio sika kakra mu bedi nkani be kwase no onoko fio kakra wo be ne sia podwadi ntino nya de de amawo nya ne mo deda ene wo hunu hwio wo chine bi no e ho na wo be hunu yesi mpentem ne aduro kaka wutirim ansan wo de aduro ko ba bi na ko di adura na wo kaka wutirim se duro ya mi ko di da che me mabaye ten timpentem ni aduro kaka wutirim ansan wa ye den wo di aduro timma wani nya den ena ho ewiase na nda wo saa no e fita wo circle ni mu but ehun ni nyina yitum
eno nti no broni o designing organics no the wiase ni designing nsenkuo once organics ehunu nyina yetum na keypad na ye white ti ma wani nya den enna ho wo ye young girl fe na wuti so mo wani na ho enye be ma bia no obedi na chi paduma kakra je na me mana aba no enuro nko wono beda wo beba no ayem no fon no aba bewu ato ma me so wa bewu ato ma me so ebisi ya down ha ya ebi ansi ya chiri ha ya ebisi ye ebeyi ni tu fe woni beyi ni tu fe ma wani na wo ma wani na woni ba bia tesi nipa ne nam no wo ma wani na ho bi de sisi beda na wonan na suro nipa na nipa ne be ye obone nipa ne be se wabrabo enti suro nipa obi de ho ba be bata wa no ahwe ne yie nipa nye aye suku huma nipa wate tu suku huma nipa tu su jeje aniema ma nipa nipa nye ehwo ho yie kakra na won bo ho ban to aso ne yanko na Simon na ran so gidi ye no bo na su Simon na nkasa gidi ye emi ye bo na su wode ho bata Filipo no hu nsankyerane awawade kese a Filipo ye no ne hu dwiri no wose wo hu nsankyerane enne Ghana fo asofo bebere wo hono mo a ade a wo mu nikura mpo mo so mo wo adoma chidi ne gu ahodo obi ane ne de woni sunsuma nkwa pre ho nkopɛ sunsu woni bia kopere nkopɛ sunsum so ti ase ye ma woni nya den na wo ma woni na wo wati we nkan na akɔwuridi wati we nkan na akɔjiridi wati we nkan na akɔjiridi wati we nkan na akɔjiridi ye beti bibi ahye woni ase ya mawo ye beti bibi ahye wapampa mama na be wonso ewi ase wo ho no sa ye mienu ye miensa ene wosofo beka no kware asem akire wo no ye ngini ye boni nti wosofo beka wo boni wo be twiwanim ewo wo boni mama wonti no monji wo munni do mo fuafua boni so no omo nya miti wo mo bewe mo saa adi nuru asese mo saa rema wani na wo yo oba mo wani na wo webu a woni oba ba beda be so no de bibia hye oba na sense na oni na da ma wani na ho na ma ne omo de sacrifice oba bi wo ho no mu a woni be ma bi koda ye wa bra boy ye ti lotokio so ade papa bia ma wa bra pom bia fa wa ofa wo free ma wani na ho so ti ase hwe wo betimi akoso fu wo be bie bibi so acho be ti usunsum so no abo dam awo ne nam ho ma wani na ho wate na sofo na aba no wonnim wo man ka wa dwane wonnim wo ma ko bobi oba bi o yefo mo kwa sofo ho na no mu jeja wo mo no mo wuro mo dross rough te mo ma sofo no wonnim so bibia da o sofo bia wo no beda wa anwale no wa dome wa sew wa brabo ma bebre nya wade obe hunu fefefo nya wade obe komu no no osofo bia koda na bra kwa ye basa na bra bo nyina aye basa ma wani na ho wache na sofo na ya ba no nipa bonefuo akodimafuo abewure nyamedwuma ni mu di nkwase yasam ese nipa mabra bo Ghana fo so mu duebu mo so ne mo petro ne yebu mu no because mo mpe wo sofo be ka bone anim akira mo so ne mo wie ya na ebo mo no eno so mo bobo madam no tade mu behunu ani so mo bobo madam no ko jiji mutumi na no do de mo be ye sacrifice wo ko jiji wo mutumi no mu nura no mo de mo be ye sacrifice because so mo husi mo ajimi to dia afie so mo husi mo ajimi ka kira mo be di ntino mo ye mo kwa mo ntino wo ko jiji nura no mo de mo be ye sacrifice te se Nigeria first of all be gukuru mu hanom a ekita boso kita nuro e de se my bag because mo ne mo koma o ma so bia wo be sika ye den amam ne sia podwa ye den edi to dia se wo na mo koma so de o be sika mama ne sia podwa di enti so wo mo de bento na samsa wo mo de samsa wonu se kana ya mo toto mama no e de no to mo kra no mo de dane no ka mo toto mama no mo de dam mo be sira be cheki mo to no chire odi akopem to dia se e chire odi akopem
ni wawu nkwasi woni esi nkwasi esi ya ba wo yesi abedi nkwasi aduane abo nkwasi ansawa so ti ase ete so ye maye ni ye de ma woni na ho ba bia duru no bia pa ba bi ni ti awura obi ani abre no jamani ne nso ayira fa ti wa ma woni amere ya eye den se ba bia ye hwe ma woni mi de o so obi du ba ko ji sika duro ma woni mere wo bi di wo ba ko gi sika duru a wa ma woni amere ya wo be hunu si yes bibi wo baabi e ma no mo fa won sanya dwuma pe bibi kakra ye akwadro ne doso mo to pressure ma ni pamma mo to pressure e ma ni pamma akwadro ne doso so peka se dia sofo no be yemu some of them will sacrifice ni mami obu onu ma doesn't believe in spiritual thing won believe in spiritual thing and chete wan kasa na wi ase na kasa won ka ho politin by so dia say won believe say bibi wo baabi a ni chete wan kasa wi ase na kasa won ka ho na wo ye mobo bibi wo baabi wate bibi ni baabi an ka den ka ye ntu ye punu hwe ma wani na ho bibi ni baabi an ka owo enye poison fra potoro ho bibi wo baabi mo woni na ho no bia nkogi tumi bi no wanfa me yo jimi wanfa me se wa brabo efie bi wo no matumi om kogi beti fie on ntene ama efie ho emema nyina da ne nkwasampafo efie o ma nyina ukowale fie wa wo bre na mane empa wo ne wo maso ta ba lock moni na obi wo nyame wo bo woni monyamfo pa obetimi akosofo bi honom na waji woni monyam no de ayeye na wo bre asewa braba ma wo mo aye hopeless na wo bre na wo no de wo de daka kesiem ma woni na ho Ghana fo esire queenfo amaba mama mani ana ho a asofofo yi wo mo wo ho ankasa wo mo bedi mu dwuma because mo mpe nkwaje preaching mo mpe wo sofo be ka mo bone ne matopa na kire mo wo mpe wo sofo be ko betwi wanim da bia no hwe mame wo ye bone a me aya da bia masori hadom wo ye bone a meka me hwe ne wodi wuro fa ne mayi wadi kwa kwatena fie fa wo bai sam no ene wo ne amafo ne kwatena fie because ye sakra na won sakra no ye breko me ye dwalo wie no do ho ba akoto ayi totonyanwu a wo de ba akokyena fie kan yanko o sei na Simon na ranso gidi ye no obo na su o de ho bata Filipo hu no hunu nsankyene ne awawade kese a Filipo ye no enne Ghana obi yade ne wonim anu akosua ne wo ye bi eno me aye de bia me ka obi bia woni sunsun obe ma wakwankyere maame o de nom ye na eto wabrabo so wo se wabrabo enti ma wani na ho eni nipa no bi wa mo ye dipa bonefo boni aye ka mo kai de bi mo tesa bo akokọ mo didi wi mo de mo anu atwitwi fam se de ye ma aduane no o mo ni na ho wate ni boni akatua ni wo wuo boni na katua eni wo wuo ti ma woni nya de na ho kan yanko no de ne ho bata Filipo hu no hunu nsankyene ne awawade a Filipo ye no ne ho dwiri no wo hunu nsankyene ne awawade a Filipo ye no ne ho ye den edwiri no Wasana asomafo o Jerusalem ne tie Samaria fo Nyankopon asem no osoma Petro no Yohane ko wonchen no oba ye no wo bompa ye ma won se wonya won konkon wo se wo bompa ye ma won se wo munya konkon efise na wo ma mu biara so efise na wo ma wo mu biara so na asunku ne wabo won akwa asunku ne wo ma bo akwa wurade din mu enne ewiasefo no Kristofo ne edin samone Kristofo na ye ne mafo ne maboni amesompa ne yesumi nyamesompa ene yesumi enne kokọ asore de mu enkwase aseme ko bro no ba ye nyina ko twi ba ye nyina da no asore de mu ni si before your brother Albert was wakasa from USA Wase Ghana fo bebre wo US a mo bre esan se o mo nji sunsum ade ndi and o mo bebre so the ase wo bebre because so mama fie be yinisi ho wo papa fie bosom ne si fie eti wo njini nia wo bebre so the ase wo bebre eti se wo njini anu ase wo bre wa bra bra ati lotokios munya duru wo pe o so wo munya duru wo pe wo Ghana fo ka especially KLM fo nkwala no KLM fo nkwala no
de ya wo mo hanketenkete na de mo kwane kurampo de o mo koduru wo kurampa Jimmy sa akohu bibi ntin I don't believe in it ma me koda wate no ma me ba ye ne sifie wo na ba ye ne sifie wan kra no so ti ase wo ko kra no sa wo ko no kra no wo de ba betwa wa furu mato ye I don't believe in anything. Na me bia ni ho. You don't believe anything. Adum bi ne bo adom so. E ma wo nan bo le genu ko du America. E na wo so she winter boot. Adum bi ne bo adom so. Ma wani mo America for ko they believe in God. In God we trust. Almost Canadian no matura gu so. Sa. Aya ko Israel ko Jewfo nim omu dware haban ma Jewfo ni dware haban ma ehye aduham tina ho wo mu tete haban ma edware tina America ho ene obebre because efie no grawa na si to abetechi no benum sa wo benum gu yam sa ma woni na ho no. So I don't believe in anything, you don't believe in anything. Who believe who han? So they are here. Ma woni na ho, unji bibi ni abra na obre. Unji bibi ni abra na obre. Obi wo no mu a. Obi a unji bibi ni bibi so mu. Bibi fa woni so. Na ka bibi fa woni so panya. Bibi abo wa hwe fam panya ro ka chiwa mo anu achia wo benti bibi edi ne man kura no yare kwata wo ne man na no so wonje hwe ni no wo yo defo yesikani no yare kwata ma woni na ho wate ne man no yo defo yesikani no yare kwata na wo hwehwe wo difu obi ama na boa no na difo no madane ema to pan buo ntino yemuom na katete mlem no difu pia na be wo say yes baby tuti afa odifu ni odifu pia na be wo say yes odifu ni fa bakurum ma woni nya den ena ho na yetete abetie no na ne cha no yetete abetie no na ne cha no ma woni na ho wa ma woni ene obi du ba ko ye rituals so dia tie wonji bibi ni man kweba no yusikani no enu chi no okoche Elijah ne man Elijah anje no because no wonjini ni wonjimi ni simeti masaya afi masaya la obete me ne ma ye dai fa woni ya makofie musuoko na Gahasi mu amudi asofo achia azan ensodo sa ni matopa ene mububu no tade ni kwata eko Gahasi so no sa ne beba mo so se mo ntena ase mo nkopa dwuma bi nye me makatachi nkopa dwuma bi nye no kofio thank you Sean thank you and I come kani anko se fi se na o ma mu biara so na esunku no abo na ko radi Yesu din mu ene wode won sagu won so na won nyina nya won konkon verse 18 na tika fo so waka odin suni nanim wo so waka odin suni nanim wo be ye bone aka kire no nanim chura no kure wo yenyai katasu mu aso na ekunyan wo kurom hanom ni nua ya de bone won ka ta ka be ka se menye ma me meka wo ya de bone meka kire wo yo sofo na wo din samfu meka kire wo ya me church member na wo jibi no din samfu meka kire wo ya maso de pani na wo din samfu meka kire pray wo ko Roma de Roma ye ne ye so ti ase ka no kura kire wo nua ka no kura twinanim so ka odinsini nanim wo so ka wodunsini si mu anim because wo ye trofo wo ye odunsini no aye na dwense wo besum nyame ene nipa bebrama nyame som aye fo wo bia sore no kasa tie nyame wo bia sore no kasa tie nyame ama nyame som aye den obi wo no madom no kita no nti wo ye ho hwe ye hu bibi na ye ya enka ye Jacob be bia tena because no mu gunya mesom anim ase mo sai nyame din ni mo so dia nsam fo ne nkonhye tantan bia ni mo abekeka komhye tsodo ni mo abekeka nyame wo ye nyame yo won kasam ensan sesa na no ta wo se menno no ne kasa go bi nka bi
nkom hye tro na za wo de ma munye gya mo na asofo no mo ne da wafrof sie kwenfo man munye hunu de mu behunu wo mu bebobo mu nyina mu adam de kitam no begigi no nyina munye mutu puku si kuro kokoko okofro ba ane yanko osina Simon hunu se ena masomafo ne nsa a odi ku obi so sa no de konkon ma no wodi sika bre won ka se wodi sika ya ye kan yo sikai abo sika wodi atire ka bia du ba kwura no o mpe di fanaje so di nsini sika mponye sika papa anye sika papa azan wodi aye nya sika azatana di bre nya minifa azatana anye sika papa sikai wodi atire bebia du ba ko wura no bebia du ba ko wie no kakra ye bedi mo ni na ho wate be frɛ no mi ama ho chese frɛ no me krampa be se wa brabo be bo dam be mo wa brabo ye miserable owia ne wakum bonsam nyuma no obonsam ni nyuma no obonsam wo chawa de odi kan ma 100 no de zero ba kwa kan na 1000 no de zero ba kwa kan na 10,000 no de zero ba kwa kan na 1 million no yi one na free ho na wa brabo ye zero timma ho ninya den na ho no na to bo ase wa brabom ne nyame ehhehye a etimi aye den ejina enipa aba ne binom ye fucking wo ya wode wani mo nyamba akɔgye sikadua mo aye hopeless kodi ase obiema bi wo no mu a emanko anadua anadwi emanko asire kwinfe wa somo lai wo hwewom wonu de wonya firi mu ho wode mu nsuo ekoya de wode mu nsuo ekoya de tima wani na ho so ti ase ma wani na ho kan yanko osina Simon no ehunu se ena masomafo ne nsa odigu obi so na wode won konko ama no no wode sika bre won ka se mumma mitumi bi wo se mumma mitumi bi no biara amenso me de me sabe gu ni so biara suatsira wo se mumma mitumi bi no bi biara me de me nsabe ye den ebegu ni so no ne wanya sunsun konkono wo se mumma mitumi bi no bi biara me de me nsabe gu ni so no wanya sunsun konkono ame aya mo woni na ho wache nya de ehire nyina ni sika kokko wache nya de ehire nyina ni sika kokko mo de mo te me da ase abrawa ne mo amma mo kro waso mo se mo ho mo nya study kan yanko osumuma mitumi bi obiara me de me nsa begu ni so watumi anya won konko na Petro ka che ne se usika ne wonyera wasi usika ne wonya dan usika ne wonya dan wasi usika ne wonya dan wote ha urudu wo be hunu si yes obabu a wotena asia ne hwafo adentia wotena asia ne hwafo adentia ye de nasia koye rituals obre obi wokoba moje tuno moja ne entimi ntwata aten sikani bi ode ne hokobo no esika fora mo hwe mo ye o bebre nye me ka kira wo bebre enyu supan wo ye obi do ba koye rituals or the man osofo bi na adaw e ma no ne nkoda da especially sunsum so da sofo no e ma obi a na adaw ne nkoda no koda wa se wa brabo e ma no mo kwafa da mu a aya mo nka ma han mo no nyom mo dross ne mo nhye ne yie ne mo nhye yi sa de mo hye so no mo hye ka ho ne ye complete underwear mo nhye underwear yi ne mo nhye tale tenten kwa so de dem ne mo ntuso pompe mo nufu no Moti asofo ni sintudia papa. Toti ase o ko tini sintudia no waye ojimi. Osofo bi wo no mu a wo pa no onyawa no waye ojimi no waye ototitosi se de bia obeba no ababeda. Mo wani na ho. Wa mo wani na ho anye. Mo wani nya de na ho. Wa mo wani na ho anye. Na asofofo na motoso no. Wo ka cha manfo se ene koton wo dan first ka dem. Koton wo ka first ka dem no. Eye jimi ye munya se e wurofo no. Koton fabra no sofo no aton wo de. Eno mo bia koton ne de. Yamma ye ni na ho wo sofo no aton wo de eno obi akoton ne de koton wo yo japa de fabra nya koton se fabra
ya ma ye ninya den ya na ho ma wo brain ninya dwuma adwen na anya dwuma bode ne bre adwen no anya dwuma bode ne bre enti wo a emoje etu no ma ben kire direction bi ne ekoye what you see because anya de mo bi hunu ni de efam ha mu no fa manu ma musinyina bedwiri me pa cho sa haban we wo emoje etu a moja ne nkono we ye fe na kokoni dame ana akroma etiko sa haban we ekita folic acid enji wo me pa cho bibia moje etu me pa cho tete haban we bi yam ne fa shire na ema ne di no sa shire na ema ne di no mo a shire we a ema ni di no me pa chaw wo be pa miensa wo be yama fras sa haban wen na wo di ayeden wanom emoja ne etu no ebetwa emoja ne etu no ebetwa mo amanya gono wontena faako enti gorori ayi adokoro te sa kokono wontena faako me pa chaw wo be pe sa haban we bi eni nyenya any garlic say garlic nkete no garlic nkete we no garlic no before garlic nkete red no wo be mako 6 no apɛ nyenya no aka ho wo pɛ nyenya ne ka ho a si usi afa nsu anaso mitima blend na odi nsu afra wo ba benom a wo no benom 1 glass no chia nka atwade afra me pa cho mo nya gonoria no gonofuo no ayede mo ni sire kwefo ne dada rofrofo na asofo no mo de dada o mo ma mo yare ye de oni o mo yi o mo rituals ne ne yama no me pa cho ko pebi na wa yeden wa blend ni wo chianka atwade egum na wanom for 7 days o ho ba yeden o ho beto ena we oba wonwo me pa cho wo benno bi wo dia bennan beto so na wo dia ya bedru ekita folic acid ya wo dia ne duane a odi no yo ba wonyema na hu ebubu me pa cho benno bi na odi makuba akwa atum na wonnom ema yefunu nitimi ya den ejina obi bia wo yefunu yare soso wo yefunu kawo kawa na wo no your bam obu a mani bu aya na odai wo mo so o bebu mo nsa no mo yam ontimi me pa chew blend be fresh one no blending ni chianka atwade egum na ennom ahaban wen sa achromatic kon ebinum fe na kokoni dame won say so flowers white bi won say de tie no so flowers white eniema ye ne yare a esa no enye adeketwa se pompo bow na ntwie pompo bow wa mepa cha wo beti eni nyunnum anase ne achempon na waposa na wo de egu se obi wo no kasa nanum bon nanum yinka enum kankan mepa cha wo beti bi na wo de egu wo de gu a ebe me kuro aya na obi ananum yinka no eyekuro ewo wutirim wo beti bi na wo de achempon aka wa na nanum aka ho na wo di ayeden na wo di agu wo de so a bibia be yeden ebekọ eni pompo bowa me pa chaw pe ekam ana enchene na yam ne fafra ne fatare pompo ne so pompo no ebepai na dwuma eye no no wo yam de tare pompo ne so pompo ne be yeden ebepai mo ayam ko keka manfo ho nsem mo te oseye egum so no oseye yare ana skin cancer me pa chaw unye bi ekuro dwiba nkonkone ne nyinara me pa chaw unye bi afanchine tum na ba bia ekuro no wona na ba bia nsa wane wono ana pimples krompo na ye wani mprekesen me pa chaw unye bia o de nchine tum na wo yam na wo de sra ho a ebekọ ama bibia ye den adedin achromatic on adwuma oye no yetimi we na abayifo posa ansa no omatu no ade we na abayifo eposa oposa maami obi tu wadura enkan
obi bo udua enkan obi du ko gisikadura enye yi adamfo bi wa woni nam na odi wo chi nyiro so animonyam kakra awurade de ama wonti no aware kakra awurade de ama wonti no na odi wo chi nyiro so epese wa wa ye free wonsa so ne na ekọ na eba woni na ekọ na eba wadi kan ya nti ya ne ya sa obi kan nyankopon obi anyina wo unwia bi wo hono ma wadi kan wo yo pani nti wa amobra odne de we nam odne de ya atopa jenjenjenjen ti wa amobra wo bo obra no asori atia wo e pa cho unya haban we bia eni sunsum asa haban we bi acromatiko ana akoko ni dame eni sunsum asa unya bi na wo dware mami e ka se wo bi aben ane te se wa aben what you say unya bi na wo dware ene sunsumasa na wo dware dware no pa no dware anwumre wo dware no pa no dware anwumre wo dware no pa no dware mo bi fa nkwa duro so kwa akoseo mo bi fa nkwa duro so de ko gisika duro mo bi fa nkwa ba bi so akofra okra ase wa brabo so ti asie unya sa haban we bia akoko ni da me unya sa haban we bia maami ebeye dwe ukita sa haban we bi timi ntwe musika mfiri wonsem uku wa sa haban we bia enya do bi betimi ahwe musika ye den afiri wonsem adia sa haban we ye no enya de ketwa akwala esoro kano na wo bo birim obetimi aposebi na wo de adware no sa birim na wo bo no nyina no ebetia yeden akọ ta habai we ikita heavy element esayare esa honam ni yare ebien e wo sunsum won tete mire mo no ye ne na no ma ben e de ne de mo ben ye e haban ma eni nubra ene mo ben ye ti ye ka obi a wa ben a ana obi a woni mo de ya obi a woni mu haban ma eni nubra eni woni mo de obi woni mu haban ma ni nubra no woni mo de inti ma wani nya den enna ho na obi emphasis ana na wonnan bibi wo wiase wate na so eyo hene na David eyakoa a wo hwe nwan so wo de wo se da bia de na me de obi time ma odo bibi wo mu na wo de wo hunu na nipa de wo hunu to bi di ne ho bowa ya no ahwe ho yie wate nsini de ne ho kọ batae so ti asie wa so du nsini de ne ho kọ batae simo no kasimu ama nani annaho anka nche usika Filipo ama wonani annaho anka usika ene wonyara emo mani da ho mani da ho te sa boa wo because nsum djuma na meyɛ no enipa nye ti ma woni na ho ya wo sɔre ma no de wo sɔre na dwo bompa ye ma no do sɔre na dwo edi ma no ono na onya wo bɛyɛ wo ono onya wo bɛkyerɛ wo ti ma wani nya dan enna ho e wa brabom to bi di ne ho ba be batawa no mo wani anda ho bibi wo mu enu turo bi ya de ne ho be batawa no nipa no asɔre yetia wo bibi papa bi wo mu na Simon ni Petro ayi afa ne sen David wo yakoa wo hwe ni nwan so wo murem na so yo hene ba so bo ni tiri mu pose wo be kum David adentia ma me de nyame ehia no wahira no nyame de so ehye David insa because botanya David ko eko mu no na so to so wo na anadwene mu nyinara no na so adabaya na no so ni nsuo David de re anadwene mu nyina nyame wode okra hye mensa na de nyame ehira no enye ne bone metwa watade ya no when you be dia dance yese ampa anadwene mu nyana mgina wonchen mo ni nda wate obi emphasis anna ne wonnan enipa aba ne binom nye wono besere ne na wokutia na wo sori tia na wo sel ebi wabusuam ebi wasafumu
ebi wo mantam obitimi ko gi asram wo de abetine area no wo de ye nipa wo de say apemfo wo de say nkrofo ma obitimi ko gi tupe wo de abetine mantam wo kan na no atutupe se egbim wo kan na no atutupe se egbim me pa che ko pa de we bi dware na de wo so betu tupe no omra metu tupe ne ko peta me ewu won so kwa igbefu ofie ho no mo a wo kwa igbefu ofie ho a won teta me ewu e wo ho no o mo dua ta me ewu me pa cho sa ha ba we wonya bi wo ofie age ho ban wate ne ho hia ko peta me ewu no apɛ gunpowder no aposa no de adware mo bi metu tupe obi tim ko di tupe o de abetena area no to amanfo so de atofo bebiri o makoji tupe o ye pe no ato o ye pe no ayo se be pa ato o de ya abra to bra abi musi wo je bi dumuja enkrante bi twankrantem Gideon krante e twankrantem wo di sia ye betwa ma tima wani nya den enna ho bibi wo wiase wo betimi ko gisika do be hye mantem no wa silence wo bia no bia sika e ko ne ho wo bia sika wo betimi ko ye rituals money rituals keke na okitabe ye yemfa ne sem okitabe ye ayi 200 note okita te say 200 note win okita 200 note wo haya rituals eguso to de be to wade a wo de fra usika na wayera ye fe na ntwema me se de yen ntwema ye fe de yen ntwema wo betimi ko ba bi no akoje se aspirate no to ane onu a ade no to kase o oba wo se area o pay provisions stock sia no abeto ade 5 cedi no de 1 million aba no de atu sikam eno ye fa na ntwema no atwu sikani nyina begu ni dem atwi musikani nyina aba begu ni dem so ti ase enema ni bi wono ma ye fa na ntwema ti ma wani nya den enna ho to ti ase obetimi ko je for gas no de hwema no de ye ma jimi wani beba ho so kwase bia no ne oba kama nenam no de hwema osofu bi ti go otimi ko je for gas oba ne ho oba hwe osofu bi wa wo tam wo yere wo ne wo yere ko ne wo de confusion be si wo ne wo yere ntam no wa hye wo yere firi won sam ma wani na ho wache to ti ase ma wani na ho ono yeri nyina akore na so no de confusion asi wonu oba ne ntam be hu ano no oba na etwempena timma wani nya dan enna ho de se ba bia wiase na koduru no yaduru anibere wiase yaduru watan wiase yaduru twetwananti wiase yaduru solitie wiase tinipa nyina ya solitia o madofo ma wani na ho na yetete abete no na ne cha no bibi wo baabi bibi ni baabi a kan ba bia so ekokum David no to yase ma wani na ho wo betimi koje kaji no de afa nani ache no de jiji amanfo kunu no e ka kira wo me ka kira wo woni na ho obetimi ko je ponso keke no de atwi nanim no de ya manfo jimi obu a wo je amanfo anim onyam no mu yedie ma woni na ho ne nipa aba no dia evil omu ye evil wa ma woni na ho wo de sese beda ne wo nine sikaduro wo ho eye djuma sikaduro e wo ho eye djuma sire kwenfo na maba no momma mwani nya da na ho so yase momma mwani nya da na ho da bi hwe aya kisofo drum ye bia mom ye nsori o ya wa hanom ena ayi gay ya no to kase ko me fe ne sei moyishi ase wasakra wo hia sofu bi osofo na sakra nyama won sakra nipa man nipa modam o de gay na ye no obi bie bibi so a kire no na sene sunsun so to dia se wo bie bibi so a kire baayo no na tia baayo no sunsun so ana ye ne saa to dia se ana ye ne saa no nyama won frɛ wo emo wo dam da to dia se aye nipa grada yi sakra ye nya one nam ho
so dia je wo bie bibi so akire no amma na ye den atia bayo no sunsum so enu nti na why say go mad wo ye dam ye spirit bi na e wo preti no ti na busuafo nsore bibi na e wo preti no so dia se bibi no e preti nto osofo na wo mani hunu nyame no osofo no they have to be questioned eduma sen nyame onfire obi emebo wo dam ogu nyame animu ase entege wuregefu asofo no entesi ya tede maye obi ensakra bi enya de obi abe sakra bi mbona nko sakra kura no akobodam mo ya baifu ankasa ni nyame be chia moka sese kwefe no mo nan sakra bi no be sakra wi abodam okobe ko sakra wi akobodam ko dia se mu ya baifu ye ka baye pa mu ya baifu mu yire mu ya baifu nyame mfra mu ne mu di nsamfon bibi no ma bie so akira baayewa no wani ehunu se bibi koso wo bie bibi so akira no afani trim asofwe entege rege fasofin atopa asofwe abujen wasimibu simunu num kane no mungro mu pieto de obeye dede no yebeyi na firi asore nimu to yase munyum na meto mamo no simunu num kane no mungro mu pieto de obeye dede no yebeyi na firi asore nimu munu num kane no mungro mu pieto de obeye dede no yebeyi na firi asore nimu sakra dawe ko sakra we de ma ye no Ghana fo mo ya baifu wo mo ya baifu Ghana fo wo mo ya baifu nko Ghana fo so minimum so fo be ye 30 wo man mo ya baifu me na me se wo mo ya baifu ne branding keke no ma brand wo mo ho eye branding de yan se wo nya be 50,000 wo de ma bloggers di no mo blog no mo kan niam wo mo blog wo abroche fo da bia kwase abadwem omo badam dwem da bi obenya obi ayi no enti no kwotena ha no okoyi nkrofo we ya no akwotena no okoyi nkrofo we no akwotena no okoyi nkrofo yemma ye ninya den enna ho so dia se yemma ye ninya ho misali oni pasakraye na nse ya bawe se wasakra sire queen ni tui wo na empompi biem ka pressure no ebe kofom ama Ghana fo e ma awa bia eba mo hwe de makoye no kokunu yesin ko ohwiri afiri so ti afie wo bie bibi obi de na wura bibi mu se sofo ne susu no de ne wura bibi mu akotesa no yesu free Nigeria yesu free hiyo senkwase adwuma no munya yo Ghana ye free obi aba na beta obi aba na be man e man so mo ye fo Ghana de here so dakem a ho ofe kakra ani e wo kakra na dakem ma mini paisi wo putu to dia se putu kra nya bi wo onya bi hwe kra ye ma ye nina ho je ma ye nina ho Jama ye ni na hwa se ya ne be se ya ne be kom mu gu na nani maso na me betia mo ka o mo ba bio mu hu ano ta simbe se nyame di simo be se nyame di yesu so ya baba be to me mo sa ko mo se mo be bre sa because mu gu nyame ni maso dodo adayo isakra ye se hini mo di ni kwa wura ayo se mo ne koda ayo se mo ko sa no simu ko tuano yenim dia mokoye no ene abaye atikire abokire so boda mo sa ebia tochito obi akobie bibi so akire no obi dia abaye na wura baabi na ne sunsum ye ha enti ade no ye dan wura no ade no wura no ade no wura no wobi na wura baabi ankasa na ne sunsum ye ha entade na wura no asofu na abade mo ntwa yi o da bia me ka kire mo no mo pa bibia hunu because na brochire fo ne sera wo mo pa bibia hunu mo nya hunu hwe mo da ho no ma betuam abesam na mo be hunu sofo be ka no kwara che mo nyini ni da bi do be ka no kwara kire mo nyini da na no ma me bia kwanche me ka che so wa kwanche no ebe ya tanzo oh ene so onya papa
Wow, sure. Because of BG 20. Will be almost $20,000. Maybe say na direction. Ebe ya 1,000 Ghana. Okacha me say me ya papa. Papa. Say only so for so me. Because Obi Jimmy $20,000. Obi Jimmy $10,000. But there was 1,000 Ghana. So the $200. And that's so you correct. You correct. Obeko. When you hunu hwi Mosun mo wia. Mosun mo petrol aba ye bugu mumu ah. Nenye munti so ne yeso ye besesa. De nyamenka ye. De nyamenka ye nka. Dabi. Aya da bia me ka de wa hunu nka de wo hunu yo ye ntenti ka de wa hunu. Sa. For the ate enye munti ne ye besesa. Yemma ye ni na ho because mo so nye. Ene wo mo asafo ne so nye. So mo se nye. Tama mo mo nye. Ene wo so mo di sha entabujen o se abu preko. What the has here? Oh, some yet. It's all the best. Shamasa. Yemma ye ninya day and now. Abaye sakra wa sakra yi. Enya ye de. Aye nyina de so. Sese no, madam yi wa sakra. Pressure otoma amayo ebe yi. Eso atwa. Ebe encourage ma, be encourage youth fo no say abrabo bone kura eso ni mfaso. Hwede Ghana fo mo be yie. Mo be yie mpa de pa. Yense na so na busua. Eko na busua de ba bafia. Na mo di sunsun mo ba de patugu. Wa maya ye wom. Age ade a asai. Sai ni ye pe. Ene ye pe. Ba ade ne nse ye nyene yie da. Ade ye ni asano. Muya baifu. Muya baifu na sofo ne so ya bonsamfo. Ene mo so mo de mo baiya kabom ni ene o mo hwi. Ene mo no mo hwibom. Ene wo yosofo na uniska obi amu. Dabi. Wo bi eni wo bebu. Osofo bi kra so yosofo. Ni ni kwa say obo asu. Asu. Bush. Bush. Kase tu obi asomu a. Sofo bi say uni sika kra ba ni on kwa say opene ma obi bo wasu. Maame, Yesu Kristo ba ni adwuma ba na oye. E na obi say Ghana fo asofo bebeda. Wo mu ni adwuma ye. Ne so mo da mansion mu, et esi dan. Bi so mo etete bensi mu. Bi so mo say hifa sa na mo nya sika ne firi. Any question no. What you say? Hifa sa na sika ne firi. Ma wani na ho ne matu agu amso ne amayu yi ne matu agu amso no mo musika no de pompe moto no mo musika mo de pompe moto ube won say yes o pompe wi na wasaw ye ma ye ninya dan ena ho na ye tete abetia no na ne cha no ma wani na ho ma wani na tete asofo ma ba no ma ye hu na busuafo nsore wate that's how dey we aya na ye sunsum bisa ho setema won sakra ye no ade ne ba ne sa ehifa sa na odifo ndi na kowura ede na wate aso ne so ede na waye ye bisa sa ade no because mo gunyamye nim ase mo ma nipa banyamim ko ba na ye nipa bofo no mama nyamesom ayabofo no mama nyamesom ayabofo no kristofo bebre ya bayifu nte dru asori time na ye fra bayifu asori ko di line ni mu bi sorry ne ko di line ni mu bi odo ye bre no ayebre ye du besi ha ya fa wansi ha ensama ye beka no wo chena ye beto aso me pacho dano ye bine meso bia mpe communion wine wafa communion wine na peja kosoro ye bompa ye gu communion wine so ye sere nyame ani monyam ne nyame tumi agu communion wa kan Psalm 75 mame ye sere nyame tumi ne nyame ani monyam agu communion wine so Psalm 75 sa oso nyankopon ya da wase na wudi aben waka wa ade a kire sa obeba bre esemu na wa bebu atentene ne asase ne wona watete so mu nyina wode ho afadum asisi wo sa mesi ahochifo se monya ahochire na mesi abonefo se momma ben no so momma ben so nkosoro monto
to ba komo nkasa na emfiri apuoye na emfiri atoye na enso emfiri me pastor so na emu onyankopon no bu atan wo so onyankopon no bu atan ene Awurade bu atanfo atan wo mmere wo mase the moment I be panya communion wan akosra bompa ka che Awurade se Awurade woni me tiri panyafo papa panya me tina bu ame communion wan ye kita mi wo moje ne hwegu gogo tabante so no Calvary popro so no Awurade man nkasa ma me aboneyefo nyine edi machi mi fie to me mi fie abosomwe abudi machi na mo ha me na mo tete me Awurade mi hwie communion wan yengu for ma papa bere wo mas na mo hwie communion wan ni bi egu fom de beka no fagu nsuom na efa tware for 7 good days na hwe de Awurade be yama wo Awurade nhyira wo na Awurade ntutu anamo nsiye yakram Oduma bay foja the warrior prophet Gideon for we see do no ye nyana kia sekra Gideon the warrior prophet utunu to say what crab what say wuchiri ne kwa wutai no kwai ono dia won say da be me ni monyamfo no be ma wasisu mo sana wa hamwe abofo ni na ka kire no what is so konkro na chuma what is so konkro na say ade what is so konkro na ni amwe ade akra na wo hwehwe ade na ma watoba ya prophet Gideon for we see do no the warrior prophet so konkro shanemme to me na shanemme ade ya chuma bo na ma eti bomode na chipini no na wo mo na nya ya resa na nya kwantuo na nya juma pa na nya warepa na mpumtuo mra eni bagi kasa ya draw that's why na draw to me bena chinya me to me oh man eti wo konkro wo chipini wana woni etiamu eti akika fue mon kamo anuntum mo mra mo wase na so konkro na mo yeah
Sammy,